Idi kalman laeng. Programang nging kapakangigan kada kinang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno day ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo iti dayto nga programa ket maibasa dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan ti biag. Idi kalman laeng. Sa kudayon nga ro ti surat ti pakasalitaan iti kalman laeng ni pagayam ti nga Jenny nga Napoluan arapa. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong naming tagbasbasak pa lang. Ubi nga pahay, ta estudyante ak. Manon nemi. Idi sa pulik ni mama, tawon ti makita, tadto ko maibagak. Iso nga ni papa, manon nemi, tinasitgak. Pa? Ni mama. Imo na ang dadakano pala ang natagasan na sagbay ka sumrek ti bisina. Ay, sana ko mga nabaldado ka po ti jablong atake. Doa kam kumapalaitan nga kumahop obisina kini mamang mo. Papa, rumbengnan nga ginana kayo. Taore ko man ni mama, kaya tagretiro ko mamatin trabaho na. Nabay kayo matin nagtatrabaho. Siyang lang hindi pagbasbasahin nyo kada kaming 5 agkakabsat. Nga siya knoro ti Buridek sa damad da ati Seni kani Kuya Lester Jahway nga mangmangtid kata kayo ti foreign aid. Okay man ti trabaho da, dagiti duwa nga kapsat ko. So nga ako mati problema. Kasi ka, pa? Kasi ka lang ti sampay nga nagturpos, kaya nawampay ti asawa na. So nga lalaing yung Jenny, ha? Maitad amin nga sa pulang. Subsubra pa eh. So awan ti ka po nga di mo maturpos ti kursom nga nursing. Di ka pala makidubdubyo. Tapay? At ka tinubyo? Umpay papa, umpay. Nasyat nung basta. Lagi-lagi pa yung nakiti pambagbagami kang kakadibamang mo. Juan? Masapol nga amin kayo nga anak mi kat makapagturpos. Kaya nasaya at bangunan yung pamilya. Isot serbi ng orgado kayo. Pa, maladaw akon. At antisod to ka tricycle. Tay, kwartak ko ma. Dito. Kurang samit pa. Ano nga kurang? Subsubra daytan. Iso nga nagasat ka ta si ka at tiburdak. Kada doon di kakabsat mo, nakasagana nga tumulong kayo ka. So nga lalaing nga ma, kaya masapol nga pastek mo ito panagbasam. No problem pa. Agbalinak nga nurse. Kaya ninakto agtrabaho sa abroad. Namnamayin nyo dahita, papa. Ti tricycle nga sundok ako na kini papa manon name ket ni James. Ti driver na. Ti boyfriend ko. Nga saan nga amo da papa kini mama manong nemi inlimit mi kada kuwada ti dandanin makatawan nga relasyon mi kini James. Good morning, sweetheart. Ha? Good morning ko na. Kastamat kang ka, sweetheart. Lugang kan, malado kan. Oo, mas gwapo ka manita na. Tainsuot mo tinregalo kang nga t-shirt mo. Siyempre, adda ka namang pagpagwapo kanyak, Jenny. Gwapo ni James manong nemi numampahas ko lang tinradwar na ken tricycle driver ti pagsapulan na. Inayat ko isuna, itilikodan nga amok nga saan nga kayat da papaki ni mama nga iso ti para kanyak. Ket ka po manong nemi ta
Kahit gabot ta sobra dagiti may igamak ka kwarta, igat gatangak bet isuna, terawatan na. Kahit no date kami manong, siya nga babae taggastos. Iti ababapan na umanong. Agpatpatayak unay kini James, nga kurang nalaing nga ipaay ko di bagay ken kwan. Kahit no kidawan na manong. Itinalabes, nga panangipatpatag ko ken ni James, kadyak lakid ti agkedked, gamang ipaay ti amin-amin ko ken kuana. Iti kanito, nga awisan na. Kaya di may tulod na ako niti eskwela mi. Ganun, kati pa nag-drive mo, sweetheart, ha? Kan liklikam tagikarga ka rin ti chicks. Pagitam. Apoy ko mga paritan nagkarga ka rin ti chicks. No is pasaheros ko si Gamal. Awan ti magdanagam sweetheart. Ore no ado na kiti mapaspasahero ng chicks. Awan ti sabaling kakapipintasan kanyak do di laing siksika. Gapata siksika laing di patpatid ko. Ikaw pa. Sikapin agiliblibre kan managregalo ka. Awanin ti masarakak ti kaskeng ka, Jenny. Hustot ako nam. Awanin ti masarakang payakas kanyak, James. Laglagipam neta. Kenwang gayam. Alauna ti klasik numalem. Intag po iti sine after my class. Ana? Ti mo kayat? Wala, siya mo ba? Intantong po iti sine. Intong after my class ko na. Ito waning tipagsin yan. Tam na makarawam to man, hindi kahit mo karawain, loko. Jack to pa nakapag-boundary sweetheart. No, alauna, no, alas dos. Awan ti problema, siyak tun ti mangdad ti pag-boundary. Adadupet ited ko. Paboritak namin ti artista ti Mamboyay. So, kahit ko intanto ako iti sine. Imagine manong, siyak pa yung babae at agawis. Kasta nga ron tinapasamak manong nemikal pasan ti klasik iti malem na pangkam nagbuya kini James iti sine. Yan ti makadakis manong. Jakman mapagsusuro ti bubuyak at nakakutkuti man dagiti ima ken rami ni James. James, anak ko, James, sweetheart. Nakaalikutig ka. Jenny, bang-banglo ka. Nagmayat nga purusan ti baroko mo. Nagmayat ti sukog ti baroko mo. James, nagbara ti dakulap mo. Maguri ka, agboyat tapay. Nagloko ka. Apay nga ti may sang imam kit adda James, di mo ipangatot ti paldak. Ang mga uy, nagloko ka. James, nagmayat. Jenny, I love you. I love you too, James. James, Jenny. Manong naming ka po siguro ti kinarugsumi kini James. Kat day tatanang iduron ka na kami tapno makalipat kami. Rabin, idirumuan kami ti pagsenyan, mabuteng akmaten nga agawid. So nga ibaga ni James manong naming iyawid na kun iti balay na. Saan akon nga nakapagked-ked pa. Kadya kon pinanunot manong naming noan niya ti pagtungpalan dayta nga inaramid ko. Noan niya tarabidan da papaki ni mama. Iti daytang isusurot ko manong nami kini James ket nang inyawid nak dito'y balay da. Susapo. Pagkantakad mong matambarok. Nanang, amom dito nga inaramid mo, wano saan, ha? Agawit tumit lang ni Jenny ito ng bigat, nanang. Daan niya naman na mamamita nga mapaspasamak, hindi bala iyo balasan ko, ha? Nana, matanda na agad lagi, didigidagan nakag ka. Kat no agawid ka, no bigat. Kat damagan dan to, no nagapgapwam, anyan to tibagam? Jesus po.
Ibagab tong imyang ka iti balay tinubyom ket anya ti namnamaem nga panunutin na ginagan na ka. Patyandan to nga rudmayat nga awan tin mapasamak kada kayo. Iti nagpatnag awan to nga ta. Hagpaspasa ka pa ilang. Nakahinuporme ka pa nga garod. Opo pa. Pagsosaod na kanto nga di na oras. Ket si kamot James. Agasawa kan. Namnamaam ka di. Nga mabiyag mo. Ti pamilyam. Ket si kamot balasan ko. Ha? Kaabailam ka din ti agbalin nga asawa. Nga agbalin nga ina. Amom ka di matlaeng. Ti agubra ti uneg ti balay. Dito nga langam. Ha mga no agin na. Ket di mo pa mo. Nanang. Ay, mabisit kami kini Jenny. Di na kam kati pagrabian. Di kam pa nang rabi. Madamdaman to nga ituloy tiretang agsasalita. Ala na. Ala. Yung kayo di ko sina takitain nyo no at dapay na pati. Iti daming nga inabraw nga marunggay nga nasagpawan ni Tia Kuros. Ay, biyag, nagrigat lata ti tao, agrigat lata alad di damot ammo nga panunutit, di basakbayan, agasawa dan nga di tapay, nakasagana nga agbiag, nagsusapaw, stunan. Yes, stunan. Nagasawa kan, nadanto awan, sakto malat umayam, ardong. Madandanagan na saan iti day tagundaway manon nemi anyan to teramidan da papag ni mamahin to nagawitat. Kasladya akong kayat pa'y agawid tabubuteng hindi mabaling naramidan da kanyak manong. Wen, magagararak mayat iti mapasamak kada kami kini James into nagkaida kami. Wow, mapadasak kun manong. Mapadasak ka din. May sukok ka din ti amin ko iti lalaki nga ipatpateg ko. Anyan to ti mapasamak. Excuse me. Anyan to ti mapasamak. Kada kami no pilit nga gasawa kami nga jakpay nakapagturpos. Kasla kayat ko tagbabawi nga simurot kini James manong nemi. Ngayon may babawi pa nga ta. May babawi to pa nga ta no anyat mapasamak. Mangkan. Ha? Mangangkan. Anyat pamaranutan? Jenny mangangkan. Ay, ano pang paranutan si Dan? Jacket, ti si Dan, James. Ha? Nahimas na ito, bulong tumarunggay nga dasagpaw ng kuros. Kasi ti si Dan, may dito lugar mi. Intun bigat. Makita mo ito na kiti ato nga mula mi nga marunggay. Nga naipalawlaw iti balay mi. Maruam kan to, Jenny. Right? Marungkay, nagdadata. Maruam kan to. Nalumukam laeng. Siyakti inauna kada kami nga limang kakabsat. Karpintero lang ni tatang ko. Umaw-awat met ninanang ko tilabaan na. Mangkan. Subuang kahit, no? Awan ti paggadangan dito eh. Urin no dilata ko ma. Tay corn beef. Rabiin. Nakasaran di store. Naimas na ito. Iraman na mga Eroan mo ti bagim. Mawit ta subuang ka, ha? Subuang ka si Ted. Masapo lang mga angkat. Na danto pagpapigsa minton madamdam maluko. Minton madanunan ti night fight. Aggabutan tong madamdama. So nga mga angkat papigsakan. Ket kasta nga rod tinapasamak manong nemi pinagturay mi kini James tirugso itirik nami. Nga di mi pinanunot no anyan to iti pagbanagan ti biyag mi. Nalipatak dagiti pamagbaga dagiti naganak kaniya. Diyak pinanunot aday toy nga inaramid ko ket makeltahay amamin pinsan terapaap ko. Arapaap ko nga ken arapaap dagiti dakkel ko para kanya. Ket itiday nga nagpatnag manon nemi nagpapas kami kini James. Pinugustuhan mi tirik nami nga di mi pinanunot no niyan to ti mapasamak iti masakbayan. Oh,
Jenny, James, nag-imas ka. Nakaimas ka, James. Nabayag kong ninararapap, ti kasto yung mapasamak ka na ta. Iti pa nagkaedata, itagpatpat na. Panagin inarakop ta nga pulos ti tapar ti bagita. Nagbara ti bagin, James. Magusto ako na dito nga bara. Nakapagbaglo ka man, Jenny, kan nagkinis ti kudil mo. Nagmuyat nga prusan, kan napintas ti pamagim. Champion na pamagim. Di kan tupulos ka mga agkan, Jenny. Dagiti bibig mo. Siyak, James. Nagmayat, James. Jenny. Jenny. Manong Nemi, kuna ni James nga kayat nakanutimangan. Marunggay? Tikayat mo kanin? Ang tikayat? No itay kit marunggay nga tasagpaw ng kuros, tikayat ko nga kanin. Imita kit tilapia, tikayat ko nga kanin. Nagimi nga tilapia. Nagimas. Uy, James, 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 nagmayat. When Manong Nemi, nagpapas kami talagsak. Kenny James, iti nga nagpatnag. Ngam day nga ragsak Manong Nemi, kat nasupapakan iti panagbababawi. Ta idi mapan kami nagpakawan kada papaki ni mamakas taon iti pungtut da. Dinakayat akasarita ni mama, idinto ta ni papa Manong Nemi, kat nakaramanak iti takulap na. Tinong panak ni baba. Mangibabaid ka! Anay ko! Anay ka! Mga walindak ko, mga papa. Mga walindak ko, ha? Saan kami nga nagkurang ti pa magpagkaking ka? Intad mi amin na kasapulam, malaksid ka na giti, aggapo ka na giti kakapsat mo. Hadupet, itad kang ka na giti kakapsat mo. Kahit bilang makapagturpos ka. Nga may kang katinaran niya nga masakbayan, nga man niya tinaran mo. Simurot ka kidiniti tayo nga lalaki. Iba't patig ko ni James, papa. Kanipatpatig nakmet, di nakbaybayaan. Pudno na tata. Tsak baybayan ni Jenny. Tayo niya kumati, pangbiyag mo kayong kuwana, ha? Magkipaspasada ka lang ti tricycle? Papa, please, saan niyo ibilin ti panagsinami ni James. Sanda ka ket nga paritan nga makiinayat. Ngayon sampay nga panawan, gapatag mas basa ka pa ilang. Ngayon niya tinarami no. Kada niya tapasamag yo. Ito nga lalaki, ha? Ba't patig ko unay ni James? Ba't patig ko? Hagpili-pili ka. Papa, hagpili-pili ka, Jenny. Tinaran niya ka masakbayam, kat di kanto agrigat, wano da ito nga lalaki nga agrigat kanto ditong palbiag. Please, isanda ko mga pagpilya-pilya na kasta. Gapata pakatayak, numapuko ko ni James, patay lang, di ba magsina ka na kami, patay lang. Itamat lang! Pues, itamat lang, babae. Pumanaw kan. Laksidan na kan. Awan anak miagaskan ka. Hala, panaw! 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 Inunit-ulit ko tinagpagpakaasikin ni Papa Manong Nemi ngem sanak ngem pangag. Simurtak nga rod ka ni James ket pilit nga nagsardeng nga nagbasa. Ket pilit nga nasusurok na gini trabaho tayo nagtibalay. Nga tsak pulos ini napadpadasan ti sidong da papake ni Mama. Inananusak tirigat iti sidong ni James. Iti sidong da kiti na kay kamangat. Kinumpasak ti sala wano tukar nga kayat ti bakit nga katugangak mano. Agangangad na nagpitpitik iti tiyan ko. Manong Nemi. Iti tagkasar kami iti huwes kini James.
Ti makadakis manong nemi ket saan nga pulos ngayon matendar da papakin ni mama ken ore may sa kaligiti kakabsat ko. Linaksid akon nga namin pinsan. Nasakit man manong nemi ngem saan ko nga mababalaw ida. Kabota basol ko. Daytoy ti kinayat ko nga biyag iso nga rubeng laeng nga ganusan. Bareng ko na nagtultuloy nga makaanusan. Kumusta ka nagmalmalem? Jenny? James? Kumusta? Kumusta? Nga nagmalmalem sweetheart ko, ha? Uy, ad nga nakabangbang lola at shortcut ko, ha? Diyak sa mo ori terabi, no? Agsukat ka din. Na? Agsukat ka din. Kat nalanglang nga tantamadom. Itinagbalmalim nga panagpasadam. Sa baliwan ti malakip mo. Saan nga mabalin, 7 nga bulan ni baby di tiyan ko. Baka maduksun mo, ginulunan ni baby. Makitam. Maguston na kidi Ano? Maguston na kidi tapno mapugsitan, masibugan. Yung to market, makita mo nga nakapurpuraw, tilulunan na kasta. Nun? Ang prusak man. Ano ito aprusam? Ni baby ti tiyan mo Uy, sa bali mo ito aprusam. Dito mo pagroran nanto. Salang iti pagroran nanto at aprusak. Dito dito itong agdede. Uy, di ka man. Di ka man. Danton kaduwak ng agdede. Oh, Jenny. Ay. Natubaran. Apay nga marakakop ka. Agad init ka. Igagsugatan. Kurik ka, madamdaman tundita. Si kamat. Agidasaran na mga tayon. Ano? Agidasaran na mga tayon. Sikat kayat ko. Na? Sikat nagluto? Sino kumapin na? Aganaros ka, ha? Kung pasamlat ako maninanang, kasta matinig kapsat ko, makaano sa James. Bari nga, noon pagpatigkaan, panagananos ko. Agunik tulay ng kano saan ako nga makaanos, kas pagaligan lang. Right? Sige. Uwan manong nemi nagan-ano sak, makaano sak kunak ngem adda pagpatinggaan ti kinaanos. Marigata nag-unay ngagtrabaho iti 8 nga bulan ti sikug kumanong. Gagangay nga adda gundaway ano mabanugak ket aginanaak ti makadakas. Makangegak tumat manong nemi kadagiti kakasakit nga sao ti katuganga kamabay. Ididamo manong nemi kadyak latay kaskaso ngem gabot ta mapunuanak met. Takumarkaro met panagpasagid ti katuganga. Ay, buweset! Buweset kasto nga biyag. Altawan, panagluluto manen. Di ba'y pulos narugyan nga nadalusan ti balay. Takasano nga madalusan kadadamat na kitagtutugaw. Ako na maladod dun niya. Palamot latan ti amoda buweset. Nanang, agin inanaklabiit. Nabanugak met nga nangilaba ka iti murang tayo kini James. No siya ti nagsagat iti arubahin Agin inana. Pwe. Mamang pangidi ang nakatungaw ka rin doy. Hindi ako amin kumati nating linabaan. Ato ko mga ato nga murang na linabaan. Kiti-kiti lang murang yung agasawa. Sana nakasidi nanang. Tani, amuyamat nga nakirin ti Tianggo. Marigata nakbat nga kuti. Agreklamo ka, ha? Saan nag-agreklamo, nanang? Yung talagang marigatan ako. Marigatan kan! Kahit no marigatan nga madgaya man. Anya pala nga Arturo Ryan. Di, agtalaw kan, bumanaw kan. Agtalaw kan. Nakalukat min tiridang nga pagnaam, nga tumalaw. No di ka makano sa itirigat, isidong me, apo baknang. Karo kayo mat kang sasao, nanang. Tapos sumangsit ka. Agtalaw ka. No di ka makanos. Nawaya kang talaw. No saan ka makanos, kurangwet? Mas pa'y kanya ka.
Jak tulaki di maanusan ti mga sikaso keng kaintuno aganak ka. Pakpakawan perde. Sakit din di mga asikaso to keng ka. Ket sang kamat nga anak. Nakaro kamat nga talaga na hanang. Tasyak to kuma, iti mangilaba ka iti madaraam. Ti mangilaba ka iti narugitan anak mo. Siyak to kuma ti mangluto iti lamutem kasta. Pakpakawan. Jak to ramiden deta. Makaamu ka iti biyag mo. Buisit. Buisit. Nagdesisyonak manang. Nagdesisyonak. Kinasaritak ti asawak tapno mapamimanen padasen tagpakawan kada papake ni mama iti sabali managundaway. Ta idi mapang kami ngem kaskasi nga sandak nga pakawanin. Ngem kada idi nga dandani ako naganak manong nemigan talaga nga jakon maanusan ti katugangak. Napang kami manin kani James. Anya ti masapol yo, ha? Kada sino kayo? Saan da kayo samat nga amam mo? Oy, honey. Amam mo ka dito gito? Papa, mama, nunas kan nga pa rin to mga kitasanguanan nyo. Tapno lahing malunag ko tapo sa'yo. Malunag ko tapo sa'yo kitaramidek. Siyak ni Jenny, tiburdek nga anak yo. Isumit ni James, ti asawa, nga ama ti anak ko nga dati tiyang ko. Nga dandani ko ni pas nga ti apo ko yung mama, papa. Burdek ka no nga anak ta, honey. Di ba't nabayagan na yan na tayo ni Jenny? Papa. Oh, honey, di ba't nabayagan nga na tayo ni Jenny ko na? Papa, mama, pangasiyo. Sangay ko mga baling nga naulpit unay tapat check. Nga nalinis kadadaan kayo mat. Iti rin balitukan nga panagpuspuso. Ano ko ta ka nagbaso lang. Nagbalinak ka na sukir nga anak. Saan ko tinungpal na ginibilin kan pamagbagayo kanyak. Ngimsan na kumamay pinsang nga laksiden. Pakawalan na kuman. Papa, mama, pangasiyo. Masapol kayo. Kasapulan na kayo ti anak ko. Iti apo ko yun. Pasang bayan na kam kuma. Ureg balinak katagabo yo. Pangasiyo pa. Pangasiyo kuma. Nagpakpakasyak manong naimitikas taon na iti sangit ko. Ken pati ni James ket nagsangit ba't ka nagpakpakaasyak ka na papaki ni mama. Ket kastaon iti ragsak mi manong. Wine, kastaon iti ragsak mi. Idi malunag minti puso da. Kastaon iti ragsak mi manong. Pinakawan ken pinasangbay ta kami, manong ni. Ket itisidong da papaki ni mama, ngayon pas ngay ko ni Junior. Ket nagbalin nga liwliwa da papaki ni mama ti anak mi. Ket lalo manen nga ragsak mi, iti may sangal daw, kinasarita da kami, da papaki ni mama, manong nemi, wine. Ay, Jenny, papa, nagkukontribusyon na kiti kakapsat mo. Kinandamat intipon mi kini mamangyo. Tapno at pagpuunan nyo, nga mangipasdek iti sari-sari store, iti amyanan ti balay. Tapno at irapin mo nga obraen, nakastang malpas mo nga trabahoen, iti trabaho dito balay. Kahit ko unay dito papa, na, kahit ko unay ko na, makatulong akbet no kuhan nga mamataho dito kasapulan mi. Kang runan ti amin, kahit gumatang tayo ti bukod nga tricycle ti asawa. Ha? Tapno saan nga makipaspasada ni James? Wow! Kahit ni unay papa. Manong nemi, kasta unay matiragsak ni James nga nakangigkat ko na. Agkamanak, papa, mama, agkamanak unay ka na kayo. Saan lang ang dagdag kami kay ni mamangyo, ti paggamanan nyo. Kang runan na unay, karagin kakapsat mo, Jenny. Yan no kaskasan no laing. Ti sari-sari store,
ang mga nagbalinto nga mini grocery. Wano SM. SM? Shumart? SM. Sarangani Market. Gabot Sarangani Street tayo. Aman nagbalinto nga mini grocery kat may sa tricycle, baka manayunan to, basta aglalay kayo nga gagagat kayo. Kendi yun iplipatan tagyaman ken nagkidaw iti panang tarabay ni Apo Diyos kada kayo. Kada tayo. Ket kasta nga ro tinapasamak manong nemi ket nakaragraksak kami. Adadamat nga gimaget ni James nga nagpasada idi tabukod minti tricycle. Di makelmeten ti store ko. Nagbalinan manong nemi nga mini grocery. Wan manong nemi. Nagretirong nagpadpada da papake ni mama ket isudan ti mga aywan kadagiti talon nga anak mi ni James. Manong nemi, kaslasan idi nga kastoy ti pagtungpalan ti biag mi. Kang kanayon kong ikarkararag iti namaswa manong nemi nga sapi ko ma tawan ti dumdumteng nga nakana nga problema mi. Ket no pa sana ka nakapagturpus, ngam naragsak kami ti asawa, agraman dagiti anak mi. Ket babaen ti tulong ti namarswa, may isakad min tumit lang tinarad niya masakbayan, dagiti anak mi. Dito nga rod, manong name ti pagabuklan, ti paset ti kalman lang, nga pagkasalita ti biyag ko kinayat ajak tupulos malipatan. Agaman naglaunay ti anos mo nga nangibasa ket sapi kumat adamat na ibatik nga adal liwliwaken pagsaramingan ti biag karigi di padak nga nagdengeg kan nagbuya. More power to your program. Toy nga rodagyaman nga pagaya mo, Jenny.